mateka kandi n'umukugu by'amasiteri zo twenda kutera toci amashita gihanga ku rugendo 2026 utumanya ngo tuyina amashita twaronki ngo kutimba 2023 twahikahi kandi numero ki ningashe cyo mujungu yakwetera opportunities ziri oil sector mu ihangomu izabantu bakwa batakatandikire kukozesa ninga batari kumanya reka maze mwakire turamutiho kace nabwanyima tstanche program nakwakira kansa owe barumutebe kansa program tayari West TV enungi izire kumura abantu ba Western region and beyond. Ninyenda kuramsiyaho abaturebegesha ninga abakurikiriza online and watching online nyowe Karame Kagamba ninyero yo mutendeke ndiyakira Nicolas Muhereza kandi nangwa bamwe mbanyite kina worovo kuwaza yibushegisha ka municipality namwe ninyenda kutora umugisha gumutano kuramsiyaho abantu barunja barondu batureba ku rugo municipality ya Bushenyi timu ndiyakira ntibakunda munonga kandi ngenda kusima na management ya tayari ahabwo kureta intunguko mu murumbara na Bushenyi na Greater Western Region really ahabwo kubeje niyo development kandi nishomesa amateka a Uganda Christian University kandi nimpabura n'umukuru wihanga nkaroya bari munonga nanye nangu tutandikireho tubanze turebe ikishani icyamashita gihanga ngo kunani ngambo bunani twantandika kurige 2026 butuma tuyina amashito mushange cha Albertine ukiste hati twahikahi amashita go gari yo twija kugera ubutwagareba ho turangwa amashita gitsi twatandika kugiya mwiki ninga ngebe bari kugambira umahana no mayabantu bavuge ba boda boda abanywana banje n'ubu bari kututanga ku manyamakuru g'igisugona abagera nugera ngo amashita gakiri amashita gakare Tanzania gahinduka twagakozize bito we bare kibuzo cyurunje mutebekansa program konke kinkwenda kumanyisa abanya-Uganda abantu baturebegesha no kugira ngo ruhanga katugerere mbabazi nka Uganda twafunaho icyamagere kibakwita amajita ubugiga bwo mwitaka inangwa bamwe mbageta the black gold ne feze rkwiragura bwe naga amajita mahanga gamagutukumanya nko mu Africa gine ho amajita nkago ntubasa kurebera Nigeria ninga Angola so necho mutano kandi nyenda kumanyisa abanya-Uganda ngo amajita go ntuzagafuna kuyaho hate ekibe shares nka Uganda no kugira ngo tubenze combeka umuhanda gukora bya muninga pipe iyo kora bya amajita turugiya hoima ningo mar Albertine region kugatwara aha nyanje mpango Indian Ocean ningo murtanga muri Tanzania woti jo pipeline amajita go actually gar ready aka wagenda ukahika habataya yireho zakayisotonya ninga za Kingfisher umurubunyoro noza kushanga ngo abajunga bariho batuyamba kutimbaga amajita nkabukorwa mu France n'aba China akwa twine company iziryo mu kugezaho kuyihamajita gito mwitaka kugira ngo tubase gashubura tugwihema ka sente kandi sente zigaruca hadiye no rebe kandi bintu kuberabwenera bwede nkemermo na hato red camp za company za Uganda iziryo niziyamba company z'abajungu kurebuka ngo amajita gito gagenda ahanyanja twagaguza bariyo bafuna mu sente contracts umukwatanisa ikibakweta joint ventures ningo kwatanisa na company ndijo ngo kuwa kwata tayari kakwatanisa na Ndiachira Foundation tukagira ebirunje bitwahisi abantu babushengisha ka municipality ibwenu I think wakwatanka total na any construction companies nkeze za Uganda companies ekizampo nka Bemuga no manyangwe aine companies zeze motoka bihango so already business abantu abine business kandi ba registered bariyo bafunamu ombintu bya oil and gas na nekinde umutebekanisa program ekindi kikure kinkwenda kumanyisa abaturikirize geshaha no kugira ngo oil and gas ninga ebi by'amajita ga Uganda otakagiremu oshimye kuba no yahandikisa aha mukutugwa government ogwa Petroleum Authority namwe nimbasa kwereza abaturikirize website eyo kugenda okehandikisa deno kabwena gukora business om oil and gas
na nienda ngo tutakashikire ha level ya business na opportunities ziri mu oil and gas ninga cyo mutongore cy'amashita umurebe wa tayari wisdom kashekeri izuba abanza amanye ahitwahika process yo kutandika kutungwa hari ejo gold iwaita black gold hati nkoko wahire background nonje mutebekanisa program no kugira ngo Uganda ko rgen 2024 obutwafuna obutu discoveringa oil Arbatine region etuyene yetebekanisa tukatwara ubwire bwite nanga twayegera munonge kibakweta Norwegian model aba Norway abajunga bukorwa ko mu Scandinavia twabegeraho okutwakubasa kufuna umfeza yitu eje yo mwitaka ninga amajita gitu gakatubera gumugasho akaba no basa kugira ubwiga umwitaka konka bukubere kibakweta kasi kitarigere muje bwenu hata katurya development stage turya koranya bwenu turi nkoko kureba butuzi woro honoza kuiho butuzi bwamara kwera turuntuzi ninga ko bwenu nkoko woro nkoko kubanoza kwakura enjoki haturya turuntuza kwakura kuba tukanto bari umwaka gwa 2025 go guturumu icyo yene bita final investment decision which was made okusharaho kwa muheru ko kugira ngo hatwaza kutandika producing aki amajita konka ningo kwa kubine motoka itari mu majita abo kwa majita gitu tugine na twagagira ngo tugihe yo mwitaka tugihe tina ho gateka niga kubagara mingi konka nonda ngo garabyo muri ki eri ya pipe ina kugambire rukwingana kilomita 14 kurugo mu Uganda ekaraba etyo kazaza mutukura mpaka Tanga bwenu atorwe n'urwo rutaruntu rwandisa kugira ngo eti project yaho ije ya pipeline nitwa kwatirine mu na government ya Tanzania ninjera no ijukaho ha excellence obwa ijaha suruhu na his excellency the president of the republic of Uganda bakahandike cyandiko bakasharamu bakagira ngo twaza kwatanisa hatogo mahanda no guturuntu rwana munonga ngugwaho guti amajitani ba pumping ane dacika gabagarya nkahi Tanga aha cost so hati ni yejo process yitoro yo development yahuire by and large nambweni ni tekateka ngukabebebeze bitu ba Western Uganda babasa kwijana batchera ntubasa ko organizinga through government bagende batayayireho ninga nkimwe abanyamakuru mbasa kugenda mutayayireho murebe ebintu ebi byashikankaye akubaga namajita gitu gabanya Uganda negaza kuyambite na generation zese kugira zita ezikwijomisha so far mutebekanisa program aho ntituri pipeline yamara kweti nangwa na refinery yitu namwe nko mwaka guri kwija ni impamento za kutandika kupampinga gamajita gatwara hero numero mochi iri mu sector y'amashita iyo muntu umunyabushenyi wabushenyi municipality umuntu wa Sembabure umuntu wa Riantonde yari kubasa kugera atananye naza kuganyirwa muri iki kantandi ceki ngo borro mu mashita gihanga ubare munonga mwana wanje mutebekanisa program amajita ganigijana opportunities nyingi nambwenu nkeminyeto nkito ninga abanya Uganda bakirya hansi y'emyaka 80 nimbatero muranga kandi nimbashaba ngo mwetebekanisize opportunities akwanora tebekanisa program opportunities no bakugira ngo umurimo ngugwe konkota gushomire nkoko washomire journalism ninga okamanyoti nshemye kuba bantu otine qualifications nabwo tine cyo kujurota icyo kwiha nabo company tayari neyiguraho umurimo to ine horu so exactly so first point niyo kugira ngo twayitebekanisa kugira ngo twabasa kufuna mu majitaga ninga izo opportunities emirimo yakubase kuberamo itwenka timu ryakiro ku tatiryo mu politics zitu za bushenyi ahabwa MP ntubantu gambera abantu twine kukore cyo bakweta skilling ati nkemirimo mingera abiryo mu oil and gas nija kubiriye mukono teyito yemitu nitwe baro yantu basa ku advisinga abantu bitu achikwatirine no korango bakoresa jamajita twakora za contractor twakora biha konkemirime mingi eretekeno neye mukono go kwekwatara niyo kwekwatara mba engineer ku pumping amajita ebya welding abokosi ya pipes namwe nikegesha abana bashomireho welding hati bo barhono bakora sente abo kuba pipeline ejeina kugambira rukwingana kilometer 1440 something ni ndabakozi hinke 12 abakosi yezo za pipe kuzigita kandi zetaga no ku maintaining
amajita gitu ga Uganda nigabasa kwija kumara emyaka nka 25 kike emyaka 30 gatakahwire tutakagire muri yaha handi imyanya yibatakagarikire kutimba muninge yibataka discovery ngeremo so nchumanyisa ngo ntuza kuba tuyine emirimo mingi myaka 30 ejo kandi tari abokora bonka nano muntu arabe nahinga inyanya ze naza kuba nabasa kufuna mu majita bwo kuba abantu bona barabe bari mu mirimo ejo binakugambira nabaza kuba nibitaga byo kurya abantu abari mu agriculture reka tutandike gukora akuba ibintu bya oil and gas standards n'abandi bintu ebyahiguru standards za oil and gas ziri international taro byo kugezeza wanyine urunyanya rushimikwa rubonire wano guzo butunguru yaberye nkoko abantu ibareno barya nkaba bacayina bakunda kuriye ebyenyanja shimiye kuba kiri icyenyanja kiri ya standard bwen opportunities nyingi munonga konka ninyenda kutera umurange imyeto abakunda munonga ngumureke tugende twege ibintu by'amashanyarazi twege by'amizi twege by'umukono nka welding na plumbing ahabwo kubegemera umuneza kwetagisa munonga dene n'ekindi kintu kikuru mu oil and gas no kugira ngo ntugezaho kwerinda ubutashisha obuhangwa hari imirimo y'inakubasa kutinga mu kwakunyamba kujivunuraje ebintu bikwatirine na protecting the environment kurinda obuhangwa bwensi turi kurebeka ngo agamajisha gukorwa hansi kuba gaza nko mizi negashisha obuhangwa gashisha amizi gutkunywa ebyenyanja n'imizi nabyo so naho ejo rayine remember mingi conservation of the environment iyo kurinda obuhangwa bwensi amashita tukagagira kugana obuhangwa bwensi nabwo bukaguma ego nchecho so naye ejemero munimbasa kugigamba ko nk'ecyamana emirimo mingi neja kubiri omumekono yitu ngoko rebe noreba government nejane tugirangu muri cyabana bitu nka skilling center iri muri mbarara namwe nitaba bushenyisha ka municipality be nagambireho naho na rebo iraka kandi director mu state house inkora aha bikwatiri nebyo mukono ngunito abanyabushenyi bateretereho ikorero iriyo kwegese mikono hangu iriya president Museveni ryatwire na atom region exactly industrial hubs kugira ngo abana bitu bafune karobo bukugu akuba nindanzi hari ni manyangu nyonkanya twiro by'amajita ni manyangu hari yemermo minjera bene direta nejo misho deno buremezi nbwijaborga nkahi kore nogira ngo umashita mfayo munonga ninga kitongore cyona nchifayo munonga ukushijuma ubuhangwa bwensi no kurebeka ngo tobabutahamu ababutukuri banguto bwasheja bwira ngo no barwanda ubuhangwa bwensi no barwana na ikopu bo uburemezi noburga nkahi iwe bare muganda wanje muganda mwana wanje kibuzo cyurungi ati noreba Africa twine bizubu byingi echo ninja akwa no makuta tulinga twafuna kagishanka kajibonche ndatushomesa abantu kandi nanye nicyo nakikubuza ninjye mushomesa wa majita kandi nishomesa abana amateka ninyenda abanyayuganda bamanye ngo Africa twine kwerwanaho munonga kugira ngo twafuna ibyo bwiga nkebi byatuyamba kandi byatuyamba kandi tubasa kurabera ngari kurebuka ngo byatuyamba ngabantu bandi bitwa abandi ibaninjira no mu manyangu Congo Democratic Republic of Congo ndihangere kusinga yo bwiga ubwo mwita ko munsi yona konka kandi nirihangere umwe erino kusinga ubutabanguki ahabwo bwo burinkahi buri mwitaka rya bwene hati abajungu wanore bano barabara nko muri za green pieces za NGOs bari kugira ngo ngito aba Africa ninga birabuju tutakora isobwiga bwitu kubasa kwiha abantu bito mu bworo none orangu cugwire ahabwo kuba bo bamara ubwire myaka nka industrialization no mbajungu yamara yo bwire buringo nibagira ngo tutashisha ozone layer ninga higuru echichu tutashisha chichu tashisha obahangwa konka bo batwire nibabushisha kumara myaka nka bibiri bargo mu bworo ngwene hatu baruno batushaba nka hatitwe kandi icyo tube tucerekere konka tubasa kukoresa ebyo bugiga bwito bwo mwitaka nkaga majita nangwa na minerals ezindi konka kandi aha turugaraka tukarinda ebyo buhango umurujungu nibakita sustainability development of our resources bwene icyo nico kandi government yatwire ne choma hati nico cyo kurebera twine nka ministry ya energy twine petroleum authority twine za Uganda National Oil and Gas Companies hariho arikuba arikarebi
kumakinga sure ngo za company ezezizire nkaza Total na neze za China sunuko zaba nzikora imirimo yo kutimba amajita go mwitaka kandi tuzashisha inyanja zitu nkaza Albert na George na za National Park no manyangwa amajita mingi gari yo mu myanya erizirwe nka Queen Elizabeth National Park konka Majare Maxon Falls National Park so na cyecho government ekachitebekanisa wotakoze rejo yibakweta environmental impact assessment na nokora abe no protectinga obuhangwa tubakakwicereza kutimba amajito mwitaka so abantu bahumure na munonga abokorwa umuri bunyoro za burisa n'imyanya yone etorire amajita gitu ngo government neza kumakinga sure ngo tuyashisha omukufana ebyo bugiga bwo mwitaka ebare munonga nanye nangu tutere mutoki kake umujyo mujungu arkweta mining sector umuyangari yito riri ya Uganda gwo kureba sector ningashi okutimba ebibugiga byo mwitaka umuyango nangwa no basa no kucyegekera industrialization noreba ngo yahikahi umako gugwe 2025 kandi umeshoko torekerere ki nkihanga mu sector ejo kucyegekera n'ibyo ya petrol n'icyo kirungi aha bwaki abantu abingi ntibakira kuteka amisho aha majita go mwitaka konkaga amajita go mwitaka nagaza ko bwire mu myaka nka 25 think manyonyoni kutuba tuciryara hanga yakiryo umunyambabazi witu twatucuruho konka mining ninga ibyo bugiga bwo mwitaka nke feza nko butare akuba Uganda ine feza ino butare na ganda obugigo bundo bakweta rare earth minerals izo zikora amasumuganya amarungi za laptop za tablets za TV keze birungi ibyo korana barwanda muri Eastern Congo so Uganda ikakora hicho bakweta aeromagnetic survey inyonyi kuzahigure ketorori hanga rito ryoneka chikora honke myaka ebire wireho yayitorora Uganda yatera mapu yareba ubwiga bashanga ngo Uganda ino bwiga bwinji umwitaka ibikwatirine nebya minerals namwe no kusinga munonga umuri za Karamoja bwene so far we have an aeromagnetic survey eyito akwasa kugera ngo nico icyo kureberaho ukamanya ubwigo burinka namwe no burire bayuguraho factory kabare iba kuza kutandikaho iri gukora iyo butare iri kuza bacita ki netini two iron ore iron ore gukora imitehimbwa ntuza kuba ntuyekorera imitehimbwa yitu nka Uganda turi gukoresa minerals ezitwine nko murakabare na rukongire ariyo ubwiga bw'amani ninjano manyanka zabweja hihi twine yo gold waza mbende za busia twineho factory eri kusinga yo bahanga iba kweta wagagaye ekafuna gold nyingi kuza kutimbira imyaka miringwa nayo muri busia Eastern Uganda so mining sector erhone ekora jo mu Uganda erhone ekora namunonga kandi niteka nito abanya Uganda twine kuba tugireberamu tugetebikanisizamo no basa kwa parayinga nkiwe Uganda ninga nkatayari numbasa kugenda mushabe license mu Ministry of Energy kugira ngo nimumbase kwatanisa n'abajunko ngahati government ikije ya leta ho company ya Uganda ibakweta ninsia nubwo bwetandikire na mwene betire yo nemirimo abakwana bende mirimo no babasa kuteka yo bashabe mu Uganda National Mining Company hati niyo rabene kwatanisa na private sector kumakinga sure ngo ta developinga mining sector kandi yaza aha mutindo ogwensiyon ebwe nayo ne promising ubuzubahi burukwizira nubura kuko uko bigamba manya wagagayi manya goldi manya bweju abantu nubabihurira ngo biroho kunka ha ground ubuhereza tubhindukaho twinesha hoze ito kuzihindukaho ituntura ngo ihangari yaza kubwigara ngo twagera goldi ngo goldi ni nyingi banzote haka akabuza akananka kataho hati noreba twafune ibyo bugiga ecamane cinko ndabanya Uganda bashimye kusimara hanga na government yiteje abanyiseriza no kugira ngo ibyo bugiga twaba tubifunde kandi tukabimprovinga tukabitamu sente na ba investor bakija no kugira ngo Uganda niza kuba nebasa kuguza ecamaguzi ikafuna sente deni ito nkabanya Uganda ncituganyira muki tuzakubasa ko ntubasa gukora nkoro rubuto rwa mbara yabushe ninjano rureba necha kabiri
infrastructure development yes konka ne government neza kucendeza amushoro gwe kunyaho nyoniwe ni wari kuturebegesha abo kwa Uganda yaneguza amajita nkuko kurebaga amahanga g'abaharabu kugakora kuri ne munonga nkaza Qatar ninga za Oman za Saudi Arabia no kugira ngo batwire baguza amajito bwire buri so abantu bensi zabo nibaganyurwaho shanga hate imishoro yaza hansi nkamajita za shukari abo kunywa kabia n'ibindi byona ushanga hate kintu tacishashura sente nyingi ataka sente kagumusha ho z'abantu bitu ba Uganda so nije cishemeye kwantu shabangu government bikore birakuce etani kice kushubura haza bije batukorere nk'ibishayi hatinka hakaceka ningira ngo n'imwe mwenda hente cyayi cyangu keshe cyo batwireho ima ito nkabushenyi nito toronto shabera rufaro hospital katunga mu tekereza n'ikishayi cyacura amashyikiri nito kamanya konka government yatangiye kutunga kasenti hato gukora nk'ikishayi cy'indangi zakuba kitari cyamani muno kiba cyorobe kiba cya yoroba bwene umushabe iji process ehwe yo gukora umuhanda gwa ninge pipe erukutwara ninga nkoko nakucete gari yo mwika erabene twara majita gitu aha nyanje mpango muri Tanzania tukagaguzo munsi yone isenti zikijo mu Uganda government yakashashura abakozi bayo yakakora marwaro ikagore ngudo nunje nkoro twirenturira urwabushenyisha kana na mpaka mbaraha n'ibindi byona ebyenshoma kushanga government niyongera kuteka sente nko mu universal secondary education na za tertiary education ebyemikono nabyo nakurebuka ngo twaba abantu abarya higuru kurigerera nka amahanga ganda marunjo kugari bari mnonga ibigambe byo kugamba no teka ngo kunogira ngo abebezi beitu nabahikaha muntu wa burijo ugira ngo kuritstar hari mnonga abo kuba hatu wazisha ko kabuza umuntu amashitagitu biyemebe bari kubyetegereza bari kumanya ko biri kutwazwa iwe no teka ngo umubembezo witako zirekera kumara kugira mnonga kusensitizinga umuntu ningashi kushomeza umuntu teka za government zitari zimwe na zimwe uguzuru kugenda mu misho mwihango ninga haro ikishemere kwinduka turi kwendera we bari mnonga nyenda kongera nakusima bona barono batoreba nambwe n'abantu banje bishaka bushenyi uyincirize mbakoro n'impango barono bareba muri Nyakabiza aho narabaho ndikwija muri bushenya gato mutawuni ba Owen banwane banje na team yona BFM namwe nyenda kora muzwe banwane banje akireka karoho konkana nabishaka division banwane bitu mbwe nice kituresero mu politics kwegesa abantu nico cywana arana akareteraho nanye ndimbara musiho kunga nkita abana bashomisi tukagenda tukakuguka nyonka za bongereze 2013 nashoma majita university kusinga yo bukuru kandi kutimba majito mu Bungereza iba kwita University of Aberdeen King's College iriye ko ni yanshomise ngwe natwija kandi ntibantu wenda twije tubegese tubamanyise turokutwa kubasa kufuna umbintu byo bugiga bwa bwihanga ryitu nana ninjobe noranka president Museveni na negesha hariho nayetorora ihanga ryona umur PDM nayegesa abanya-Uganda program za government zo kurangura babasa kuhindura ntasiya yabo ningerana nabebembezi bitubona batwirene bagukorogo murumo konka ntibasa kongerayo kandi kwegesa abantu bitu kugira ngo babase kumanya ibintu ebe byabo babifuna mu bato konka nitwe nk'abanya-Uganda twena n'abaturukirize ninga bakutureba TV tayari no kugira ngo nitwe tutware twete umuhimbo ubwo kubasa kushoma na kwegesa kuronda information na mwe bari tayari ukunyeta nkaha kwija kushomisa abantu ibintu nkebi nita abantu tayari yabireta nkebi nimwe muza TV mu birebe kandi mutiho ama radio ganyu mushoma amahurure ningira hati information government ikahangusya ukisiya information no mu bantu so ningira nitwe twena twembiri mbagira ngo agaterine ngo gati gufa twakwatanisa abanya-Uganda twena na government yitu ningira ntiza kongera kumanya kandi no kutwakubasa kufuna umbyo bwiga bwitu bari mnonga ndyakira Nicholas Muhereza nguko nanagambira ugunumya amateka kandi no mukuru umbya amashita nkuko yakugambira akabishomera University of Aberdeen, Scotland, UK nimbasa kubishobya nageza aho kubyetase mnanisha bango usibura umurebe wa Tayari West abwe nshonga yobwire
nyenda kusima iwe muganda wanje mukama nayo bari kurukana Easter kandi mujukurikiye no bari kugira amagara we n'amagara byona bibaho ye bari ku post it is my first time kwika at TVNC yenunji ya tayari kandi n'aba directors aba security inkora korana n'icurungi kushanga hati twire TV nyingi zironze yongerana n'imindi so nyenda kusima abagumereno batureba bakira umukasheshe bakareba ari kanso ndiyakira Nicolas Muhereza yinge kinaworo kandi abanyabushenyi hatubona ishaka municipality bashoje mu kugira ngo nitugenda ndiyakira nacyo nicyo basimera ni insima ruhanga kandi ikindi nyenda kushasha n'abantu bitu abiciriza Roman Catholic Catholic Church abafirirwe papa wito murungi bantumwe muhumure shasha nimwe kandi nshabango ruhanga umuyo gwa papa witu agwakire umuguru amusaseri kandi umusima nihanga rya Argentina ryabere rumutwire kandi akabasa kuhereza kandi atugenzereho na cecho nishasha na bishop Archbishop Lambert na Catholic communities kandi na church yo namwena nshasha nini ninjira nibyo byanje ninyongera kutero maranga ko kugira ngo abantu babushenyisha ka municipality turuhu twija turize mutujari turaheze kutunga kayira ko twaheza katandukanye kandi tubura hari ko kwa mushanje twija ko kuganira we bari bo bibikire kandi TV roho ni abantu bona nirakari yabo byomwe nirakari yetu aha abagenzi banje Samu wenyine amwe na Sheba Atheire aba programme y'itsheshere yenda kubendeza izoba rungi yenda kubamanyisa ngo izoba live ku district ya Mtoma ba speaker ba districts zo muhanga ryona amwe nabwezi babo beineyo orukungano mu rukungano rutekateka ngo speaker w'ishengero ryihanga right honorable Anita Mong amwe no muhezi we utereho na minister Kahindo Tafire hamwe n'abandi beja kuba bariyoko bo ba speaker bari kugezaho kuganira hanshonga zikubakwataho nga ba speaker ba districts hamwe n'abahwezi babo nango tereho n'ishonga yo kwiriza ubwebembezi n'ingashamano bwo kwebembera hansi byo mjunga kweta decentralization utereho no kubako basa kutwaza emirimo mu districts gabo nyenda kubendeza izo barungi kunka kantu ako mutakebwa turiye ntwija okubahereza biri kufa umurimo tom sibeje